Mayam Kumzre adung yang birif impact news ni impact news ki Manung Hutna da Wahengbam Lalpal na mayam batam musri ngasi Manung da kanagadu topic asimaming si buffer zone protection or division haiba asuma wahang asidani ngasi impact news na Manung nagi topic sila ko sa dinga sige haiba topic sila ko sa rimoro pandam simroina Manipur da May 20 Kogi May 3rd 2023 di thorkiba Manipur crisis Manipur Iran sin maram boraga Manipur da hilam sung valley singi marakta habitare kogi peripheral area sing da kogi buffer zone haidana security forces sing thamopi potong lakpa hai buffer zone si horkuma tam da de kogi miyamgi habitare communities singi protection gi damukta thambra haiba waham adumuk thanna do lakne do hojigi ona di hari posi security measures ki maram waraga thamba buffer zone oigadura natraga constitutional violence oibra hai waham thorakpa kai no haraga hojiksi matam sangna buffer zone thamjal simro morga miyobigi human rights oriba koi freedom of movement sida achaw wahang thorakpa maramuduna tasing na buffer zone thamli si miyam protect tongna natraga koigi Manipur si apunbagi saktam Manipur gi koi territorial integrity sida divide tongna badu sinbala lom oibra dum sathabra natraga ethnic haibitare koi ton proof maseng marakta tokai tana sinba thongam oibra habi wahang lakpa simro morga sigi topo sila khusabani sigi topic sida khana nenanu gi damta impact news ki studio da langsung level si ge yet sang thang level si oza Dr. Yumnam Premananda associate professor at the department koi gi law department ni Manipur University ge oza Premananda ham tarang suri oza Premananda ge hek thang level si oza Irengbam Arun senior journalist oza Arun tarang suri oza Arun ga hek thang na ai gi yet thang level si oza Kedrim Santa secretary CPM Manipur ni oza Santa tarang suri ai ha question si ai oza Yumnam Premananda lak se oza Premananda buffer zone hai na koina tarak posi kusale Manipur gi Iran si thok matung dagi adum buffer zone si kui dan thang rep tare buffer zone gi posi masi security forces sing na maroina Assam Rifles sing aduga central paramilitary force sing na masi posi hokdoki wi pot ne le si ahan bedadi koi gi liminary wa yana da nakal ani marakta koi gi makha ta violence misi mina thok na gi pandam da thambani haibana bokhi makai gi thambal itara su masi sina tasing na Iran asibu violence su ne than bangam labra misi mina da ngak thok bangam labra haiba pot wahangam thorokpa tasing na absolutely haiba sungba buffer zone thambasina violence han than bangam labra misi mina thon dabra haiba question lakan da di sabchana masina di oidaba even buffer zone thamla matung da su miyoi kyama siki miyoi kyama ngasi bokta mapung khangna leidi haib tare adu ikui dana haiba tare ikui dana su koigi sanganu kon saiton nganu kon da su koi attack chathar tuna lansil laga attack chathar ba miyo ni ma mission praja sokhi ba hum lere aduga loina torbung area da ITV sing resettlement tawna ba pot ama sangsal bukan da su attack chathar pi hum lekhi aduna buffer zone ha pot si tasing na masi security measures la natraga yamna constitutional oi ba pot si da moina violation am chathar bra ha wang ma thor kan si da koi legal mi engda zapra da kamai thami yam phare ngasi khoi gi impact tv na khanari siam phaba important no po ni ko asing badi buffer zone ga haiba pot city leitabani hai lei kai lai ka international law de leiba international law de buffer zone si leiba ko particularly conflict area da conflict zone sing da buffer na dum thamne kodom haiba kui de da Cyprus da buffer zone dum lei ko adagi di Turkey gi khana ba swaida su buffer zone lei buffer zone hai gadi neutralized zone ne ai de conflict tu adai du kai tare moi gi area khara du conflict tu handana ba thamba zone ne masi particularly khoi gi international law da but khoi armed conflicts ani khai du international law gi wani ko haji cha amana international armed conflict kawi sina khoi sambi da war ai do India ga Pakistan war to no bai gumba China ga India ga kapna bai gumba Russia ga Ukraine ga to ba su masi bo khoi na international kana kawi armed conflict sina war hai asambalonda da common kanoda adu atopa amana khoi gi non international armed conflict kawe non international armed conflict hairaga na country mun ga thokpa country munung da kapso kapsin toba government and force ka non government and force ka kapna basina khoina kano kawe adu ka naro masen kapna ba adu su non international armed conflict ni an adu non international armed conflict adu asambalonda da international conflict hai lo da di international armed conflict amasung non-international armed conflict hena lay adu depending on the armed conflict classification typology hai lo da typology ki matung ina what law to be applied is khena doine international armed conflict oraga na khoi for Geneva convention ani palani aduga khoi 1977 gi khoi gi additional protocol 1 je palaka doine ba ko adu atop law mayam palakani particularly aduni aduga non international armed conflict oraga na
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯟ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯥꯔꯝ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯈꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯈꯠꯅꯕꯕꯨꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯀ ꯅꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯀ ꯈꯠꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯅꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯅꯤꯗ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟ ꯑꯅꯤ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯌꯨꯂꯦꯞꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯑꯥꯏꯟꯒ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤꯕꯣꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯅ ꯇꯥꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯀꯣꯜ 2ꯁꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯗꯕ ꯒꯣꯔꯤꯂꯥ ꯋꯥꯔꯐꯦꯌꯔ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕ attack in the height in the jungle never call. So Manipur gi haji labor state ki context the international laws apply to yabra kai hauji I like the background aduna gorilla warfare oiragana ngasai hauji ki se aduna common article 3 aduna Geneva Convention 1949 ki convention mari sida article 3 si mane aduna khone common article 3 kawi ana magi area occupation laitaba land tonaba international non-international armed conflict na Geneva Convention ki common article 3 se pandoi ne bako adu aina swagi background haije ne kan gada hujiki buffer zone have porcidi hujiki adu su non-international armed conflict taw de non-international conflict tawi akogi Cyprus kuma kai gumba Turkey de tawi moi de tawi dudi moi non-international armed conflict di pura leiba ani khatnaba dumaina mai magi area ga tawra bunker ga sara no moi je kapthana bi ne moi di adai du da buffer zone thamba chani adu di moi gi liberation movement na war against occupation akogi occupying force occupy tawba adu gi matak ta war ni na national liberation movement gi type ta lak pani na adu ai buffer zone tamme ai haije sidi keno bu buffer zone po sidi international law gi international armed conflict lai ga do zone ne adu ga akoi non international armed conflict su exceptional cases lai karong kanda moi na sai khatnari ani du mai magi territory occupy tawnaraga bunker ga san government ga chalai be type tawraga nomai je phajana army ga le kapsana borga di Cyprus ga di thamme adu gi poni address aduna adu gi context tu soma kan Manipur se pusalakpada aina khamada Manipur adu di nati dana ko Manipur gi sidi jiba kharana akoi gi jiba nati sidi asengmadi bi di moisi mi du de moisi terrorist ne ko terrorist da terrorist lakthokte sida khoina khanbi do si terrorist laukthokpa government India na terrorist laukthokpa minister home affairs laukthoi notification gazette notification thoisina under section 35 of unlawful activity prevention act 1967 gi makara thoine ba ko adu that's a policy ni aduga aduna terrorist organization laukthokpai wane ba aduga moina tawriba thabak thanan mi haliba nungmai kapi bomb pokhai haliba sisina terrorist act kawe terrorist organization ko terrorist act haba terrorist act to budu terrorist organization ni ana moisi di jure moisi terrorist organization laukthokte tawri masung di jure ni laukthokte terrorist organization tawri masung moi to act nu terrorist act ne aduna moisi de facto terrorist ne aina haije si law ni ko masi mun pabiro ako unlawful activity prevention act si pamata section kanu siga 15 ga 16 ga pabiro section 15 dana what are terrorist act as a chang pirak to ne do yam phajai si in sa bong ka pa nomai ka pa mi hatok pa adu na taba intention to strike terror in the mind of people and yauri ko strike terror to ba bong ka pa ba torbung da ka pa ba de ji nganu gi kanu do ka pa du bu adu bu terrorist activities na tadi adu bu ai ni ya ba adu nomai pai ba di arms act lai thingdui nomai am ta pai apote license gun na tana anatra army go police ko pai ba na tana adagi di explosive act hadana bong sidadi khoi gi country me bomb ni kaina ga sanari dana ko am saiba de explosive am ta paya de adu gi pone aina haije di ki buffer zone si internal conflict akhoi si internal conflict nate nan ete sa armed conflict nate ba ko haide moi ga government ga kapna de ba su kam de na ko moi haije praja thi de hatok ba ni lam loksalaga mai tha ge haibe wane ba ko aduna ai khamaja there is no question of international armed conflict no question of non international armed conflict amata leitre ba ko leitre ba ni moi to si di gunda gi terrorist activities praja hat ba gi misam hat ba gi civilian ka khai ba gi pot ne ba ko adu di buffer zone si no legal sanctity leitre to bu da bu hida khoi signal si अखोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का तान खोप तौबनीना बफर जोन से डी फैक्टो लोद लेरोय अखोई ऑनरेबल एमपी डॉक्टर कोजुम बिमोनसु आरटीआई थारे खोले हाई को पिर खंगदेको आरटीआई की सेक्शन 8 का यावरी पीबे आदब रुंगो यावरीबको अदाइदग लेथोखिदा दैट्स डिफरेंटली तौबदो मदु ऑर्डर ओइन दि लेमदु मानदे order ni later su ma su lebe ya da lo dari su is amana di jure aduna fajan order ka thokpa sin di jure amana de facto order di thok daga su adum yana ba tahon ba adu yana tahon ba sin kamai to kan da kanu machine sin nung sina da am oira ka doi ba aduga ngasai gi buffer zone bu oiro atopa zone bu hairo madu legalize thok pe type ta akhoi gi legitimation natra institutionalization hai akhoi na adu gi type ta tawra ga di akhoi gi hidden agenda ama separate administration ki port si akhoi si law da leitraga su factual ground da de facto oina buffer gi type ta leraga ani si division ama pibagi policy ma leibra haibo do khoi chingnan ngai oibo ko adu buffer zone se leibadi jai ko
ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨꯅ ꯂꯣꯅꯤ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯣꯗ ꯋꯥꯏꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 38ꯀꯤ ꯚꯤꯗ ꯑꯦ ꯕꯤ ꯁꯤ ꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯦ ꯚꯤ ꯀꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯛꯁꯟ 38ꯀꯤ ꯚꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯀꯧꯏ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯋꯥꯏꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯦꯡꯆꯨꯅꯔꯤ ga adagi mi tawa lamsiga asai animal ga human and animal conflict thoeba ko adu thoktana ba mafam du akhoi gi sustainable development gi type ta eco tourism kai gi semna ba 1 kilometer ba phazon thamo an supreme court haire adu wildlife protection act su yaujare this different thing ni adu ga supreme court ge case akhoi na mayam pa ba di moi di buffer zone gi mo supreme court si nei si di economically hai akhoi gi ecologically sensitive area koi amai to ga 1 kilometer akhoi gi wildlife sanctuaries adagi di national park adagi di protected forest ki sida kilometer amam thamu hai ba ko buffer oina adu dadi lei aduga conflict adi lei te in tham soya de khoi conflict su na te na ko ko si genocide campaign mi har ke ba campaign ne ba ko terrorist campaign sida buffer zone si lo dadi ya de tabu tabu lo da ya de kano kanda constitution ju pa biu ako freedom of movement throughout the territory India freedom to settle any part of India article 19 d ga 19 d 19 e di yaw bane ba ko adu gi right to fundamental right ni fundamental right si atopa right amatana khodam ha ministry na order thome khalo order di leidi lem do mande order thome khalo that order is a violation of constitution okay adan ada du da dum atra virus oy thagasi oja pe ma mathang round lakse ye ai makha tap se oja santa lakse oja santa maroi na si buffer zone itself si koi law ni adaba constitutional violation gi form am da no salai be pom ti ore da de facto oina manipur da hoji lai report si koi masina miam da koi lai ba koi proof sing marak ta twai tan na ba ma hena lapthok na report am oi ba mar masina hoji lai ba question di tasing na unconstitutional oi ba adum ba pot am chatha taragadi akoi gi in the name of koi security measures have tare security measures ki mingda masi sina kadai fo yona sorok pe yai hai wa hom thori aduna tasing na mkhoi chathari ba security measures si kadai fo yona effective oina jibuk chathai ni lowi kamai thamini wa sa keno akoi gi manipur le buffer zone je bada sarkar na sem ba junate aduga akoi gi security forces in army and the police na sem ba junate masi natural kaino ni bada kangbu ni ji khana re ko maitei ga akoi kuki ga khana re hat do na ma matar masdagi makoi ani maksi changba yana da ba ma semlakpa sum tawde akoi gi chemistry da hairaga akoi na kaino to boda akoi ring test ka jo akoi gi arun aduda masa adugi kaino du ne matom na semjarak ne ba moi semba sunate maite kaino na moi di ani makki kaino sina kuki na semba sunate maite na semba sunate ani ji khannak pasdagi matom da akoi chemistry practical da akoi amal lei skill la ka do ne ba adu la kan da makhoi na da buffer zone si da akoi khudong chalor protection ji um pirak bane moina han di hijana ya da ba akoi gi maitei ga kuki ga kamna ba khonna ba han ba si han lei gre ba ring tsc ke no dong na akoi gi zone ma la khale ba maitei nu jong ya ta am jong ya adu khudong cha ba je adu mafam si da akoi gi army si da madu la pa ni necessarily thora khan da madu protection do ne ba na buffer zone ba term si akoi gi aseng ba de akoi gi premandan hai du ni manipur gu mamma de lai bia ba nate atop le ba am ani gi marakta ase am lai nyoi ba ga akoi gi sa ga ani gi marakta buffer zone tham ba yai ba kilometer masi ptv pu mi chanai ba ko wildlife ki protection to no ma to no ba wildlife ta nate akoi mi ju protect to no ba aduna adu gu maduna atopa ne akoi gi manipur gi sina aina necessarily sigi khatna ba sei thorok pa ne ba masan ma tom da adi maduda khudong jaba lawraga army na kai na police na man madu ai ma mak thamdra su buffer zone si masi notice leira moine premanda leira moe ba amta leiwa akhoi le sum kamani chana na pai do masi ho chana bo moe re ba okay oja si law na su ya de haire aduga amorom da hojik si yamna official oina buffer zone chana re habagi order am ta su public domain da thambale tre haire aduga adu taraga di hojik si buffer zone hai si ojana thambi mu khanari bani mak ta yana dab dagi changna ba yada na henjana ba yada film da lagi posing khudong chaw laruga security forces sing na buffer zone si sem bagi khudong chaw sem bagi poram lak tar gadi buffer zone sem si kari gino makhoi na sem na ai no hai jeri do adu moi officially am ta leitire de na ko adu ma si akhoi na sum commonly sum haina bane ba akhoi na marui na akhoi gi media na kai na private na khudi ma sum ngang na khudi ma oi gi bane ba ha ma boy ko re ba wai ji le rem de na
buffer zone ji lan ba chum ba khang ni buffer zone ji media na hana su sin na nate sum sin na ba media di amma dagi kai dagi sum miyam sum haina rak pudi lai ne ba se sarkar gi leiti ba adu kana semai du ne semai no ai du ne ba wahi ji khoi gi public domain da thorok phose security force gi mai kai digi hana thorok nate adu su adu officially nate ba mayam sum ngang na ba dagi adu ai de lai ba khoi mai tei na cookie na media na sum army na sum ngang na ba dagi thorai ne ba masi official oi ba kai no mata leiti ba masi notification de si bau na official oi notification leitra ga su buffer zone dagi hanjan be adi sang be adi hai na ikui gui na hoji kano da irang thokri si ahan bala ku di wa nei nei hoji na mo si chanai bi mo oi khale buffer zone si loi khange ba lai hai ba hita ba ini sai ba hita ba ukil na pa lan ma chum ba khang de buffer zone si lai re ba lai re official lai buffer zone lai ji kui re koi 2023 gi mid koi gi mid year hai batare july dai de gi buffer zone sanna ba hogre 2023 hawri adu officially lai na te ba hai jari di madu ngasai necessarily ani khana ba ani ji changna ba ngamak ta ba mai na su changba ngamak ta ba kuki na changba ngamak ta ba hai di makoi sing di ka thar pa amana tam di ka khot pa di ani si gi marak si da ta sai na ngasai do akoi chemistry gi nangi acid test gi ring kaino formation to ro adu ne ring je ko ne te form to na te na ani du akoi kaino to kan ja san kan thorok pa ne ba akoi gi ring test ga ring ma thorai je adu gum ne hai ba nai nai di necessarily thorok pa ni madu da khudong ja ba lo da na army na khang de security force khang de mai te ne khang de kuki ne khang de manak nak ko khun gi min na de buffer zone ne khang na gi ba ni hai ba wa si official oi ba di na te ba hauji dai se sarkari notification am de buffer zone na akoi gi thok ba lai di ba mo issue to da na hauji di ma si buffer zone se akoi gi miyam gi wakhan da lai re ba adu masi thugai ba du ne khoi na pa mi di buffer zone thugai ba du ni ma di buffer zone se akoi gi manipur gumba na traga bharat gumba lam ma da akoi gi jati masi ma da buffer zone thamba ya ba na te ba aduna akoi gi hauji to si di buffer zone lai to khusem gi ne ba akoi chanan di se mamang 2025 ki March 1 da akoi gi kainona modi na meeting to na kotana mas aitagi international women's day du gi manchar na horani na akoi gi akoi thi movement ji yarani national house ai law thokre ngam di ba aduna di masida to ji akoi buffer zone ji akoi lang gi lalu sum masi thuai ba du ne ba koi na pa mi se chat pa du ne handak akoi ya nuai akoi gi icha ma hai ba tare akoi gi kainona akoi kari malem thongam na lai do ma mati khara kaino disturb to bi ro su ma to do mai to na ko mi thuai bam change ba akoi gi masi soiba buffer zone lei soiba kangbu sing sina masi thuai bam change ba mo madu sarkar so ka dong ne sarkar madu thugai hai matam da ya de se handak akoi gi honorable mp akoi jam bi mo na madu thuai no chali ne ba madu protection akoi gi pi da ba khangde buffer zone lasan bi ya de ne kai no to we ba aduna madu thuai ba du ne ba aduna ai di bi mo na mayam da to ri ba kholi madu so pi ai di buffer zone thuai ba tangai phada ba in ka san ta ina san ne buffer zone thugai ji hai ta ga di buffer zone ji kari gi dong da tham gi no hai ba sin asi po si naturally form to gi po dong web ta ga su masi security forces sing masi khudong chawa lauraga buffer zone si phajana hojik si chahi ani makhai maya chathar ga lai koi changan be ya ta sang yam restriction le da sa tu sin to kan sig po si thugai ji ha ni ka yu no ga masi na freedom of movement gi koi human rights so violate to ba aduga masi law ni ya da po dong oi bani na manipur da international gi koi arm conflict ama aduga mo leiba po dong oi di ha hom su leiba ni na koi ta ga di si kai gi damok ta security forces sing na khudong chaba laro ga masi po si thanki no si thugai no hona ka mo khoi na hawiti security force tai na ba ya de security force ka nai makha lei gi akoi na to mai tei paulu hai hui ngaro ga hui bu thi oi do arun madu thi ba ta security force je akoi gi kana na control to ge ba adu na di manipur le ba pr su le de masu le security force central government na keno to do home ju moi na pai ri defense ju moi na pai moi loi pai ba arun premananda adu na di masi thugai ba je akoi gi cookie gi mai tei gi akoi amata ngai bi su ge dong na ani maksi ju akoi gi madu da akoi gi ya da na tumi le thok ya de ba ani mak mari le ba mayam sing na cookie gi mari le ba mai tei gi mari le ba mayam sing na masi thugai bum chang ge ba khoi na akoi ya ni de poji kari thugai ro do no ba adu ni de khoi na adu na buffer zone je hawiti se mipum khudi mona irrespective of my kenu na loi ngang na buffer zone se lei da su imaginary go su lei re ba madu da khoi gi honorable mp bimol mangna madu lasan gi haibda yadri bane ba adu na di ai ga nanga khoi arun ga khoi gi bemad na chalu di akhoi di furakani ba example ne ba
मा MP ओइबगी कनो तौदबगी वानेबा अदुना तौदी मसी पुनु थुगाइबसे अखोई मणिपुरी खुदिंगमकी से मसीदा बफर जोन जी लांसन लगा मसीदा यारिबा नागा सिंग अदु पांगन सिंग जु हाइगे दौनेबा अखोई बफर जो लाल चलोय मूवमेंट म तौफम थुएबा हाइबा नागा जु अदु मुस्लिम जी जु कमाय तौगे मदु लाल पैसा तानमे भागत लेरेबा मखोई जु मखोई ना हाइगे अखोई बफर जो लाल चलोय हाइबसे मोइजु हाइगे दौनेबा अरुण मन अदुना सरकार द येइदौनेबा ओके थांगसि ओजा सान अमखा ताउ लाक्से ओजारुन इमेजिनरी लाइन अम लेरे हाइतारे बफर जोन हाइदना ऑफिशियल दि ओइदबा अदुगा इमेजिनरी लाइन अमा कोई चंगथोक सिन तौबदा प्रॉब्लम ओइबा हाइबता सिक्युरिटी फोर्सेस इन अथिंग पीबा रेस्ट्रिक्शन पीबा अदुगा सिसिन मरम ओरगा मियाम दकमति साउना चैथेंग नंगबा अदु अवा पीबा मसिजन मरम ओरगा स्टेट की इंटेग्रिटी दा अकाइबा लाकद्रा हाइबगी वहंगसु के साउना थोरकपा हजि लाइ वहमसि अदुना हजि सी ओदा सानतन थम्बिबदो मरोइना बफर जोन हाइबा इमेजिनरी लाइन सि लेरि खैदि सिदा अखोइसु लालोय हाइदना न्यूट्रल ओइन लेरिबा कॉन्फ्लिक्ट सिदा याउदि हाइरिबा अतोबा कम्युनिटी खुदिमक्सु याउरोय हाइदना प्रोटेस्ट होम थोइ मसी पोस्ट इच एंड एवरी इंडिविजुअल इच एंड एवरी कम्युनिटी सिंगना बफर जोन थुगाइ मथौ ताइ हे पोतुनि हौजिक सि ग्राउंड रियलिटी द मियाम की सेंटिमेंट कमाइ ले करी अपम कमाइ थमिनि अखोइगे हौजिक सो कॉल बफर जोन से सिगी लीगैलिटी नत्र कॉन्स्टिट्यूशन याब्रा नत्र लीगली याब्रा हाइबा क्वेश्चन दि इट्स फॉर एक्सपर्ट्स टू डिस्कस आई ओइना यंगजरी कई how it's being implemented on the ground kram ai implement torige haise buffer haidana haidraga su normally koi buffer zone haiba wahai simak yam kana assert tawisi layena assert tawisi kuki group singna tawbani ayam boina hawbudagi hawna ad lay haibase government of Manipur na zu popular सरकार लेंगे दसु लेत्रब popular को सिना बफर जोन है बसे मैं officially use तौदे तौद्रगसु ground दी implement तौरी है ओजा करिम कान द अखोई सिक्युरिटी फोर्सेस सिंगी पुलिस की मैकेडी की पीआर गुम्बा अत्रग एक्स गुम्बा थालो कान द बफर जोन का सिना भी यावे करिम कान द अद officially ओजी के हाइबा मैं सिंगोपदी यावे को अदुगा as such buffer is legally say okay Premananda na haiba lay defecto haibana I like saying it how it's being implemented I do buffer have see buffer zone has a karam kanda thampham laifam di thokte the buffer haina tholi se si tang yanaraga ko khanari ba nakalani ba ngak noi खनबसी अटैक तौनबा अमद तौनबसी लेफलगा अखोई पीस प्रोसेस मा अनिगी उंखटनबा यानदबा मयामसी तौनबा आगा मसिद थम्बदुनेबा टेम्पररी मेजर नेबा ngaki oiba aduga sima thammaga ground da ching do re tampak do re thabak mayama se for example akhoi gi yana government of India ki kano institution makha da tawriba poche disarm to tampak ta su ching da su disarm to bugi poche adu ngasi baw de yeng motam disarm to bugi proportion je tampak ta gi ang phang na lokhot kre eta yote thangte pau akoi gi khomba akoi gi danwani pusing lai adwaina khonggot pa dong khonggot pa ya khongkre sing de whereas every day nang pipe bomb de gi ore moi pompi ore kai go si nungti gi khara di phangi ba duga sing de disarm to gi kano se leitri ba belly gi na wadi am less wadi belly gi na yam lady ado si pajana sina koi government ki rule of law established tawna ba khongkhang ne masima tawdre atopada akoi community relationship kitang fagal hannaba tawbra haju tawdre si tawna bagi tanjama masida noisu sidai hejlakano noisu sidai hejlakano haina tawgoda posi more or less hujik lai sidi akoi sifai singna akoi sifai singi checkpal lama khaba ga chamana yeba chingda tampak tegi changanda ba somna kanda whereas chingdagi di akoi attack tawbagi incident sing leitana thok le aduni oda side thamjining si aduna violence si escalate tawji thingnana ba protection pina bagi adum ba aduguma pambai amane ba whether it's official or non official ko
adugi potu adu tasena ngamabra thingna nataba madugi kenoma akoi ground situation ground situation akoi gi adugu phimo ma purakpa yana bagi damukta neba moi leader sing ko ba community leaders sing ko ba MLA sing ko ba ama to ba de so na khanda side by side ziki rule of law gi establish the voice da kenosima akoi disarm kenosina proportionate with dressing ga tampaka ko second thing akoi highway sing da akoi highway sing da thingaga mi chalhandri sa to ko sen yahandri ba sima rule of law popular government matam da su PR government gi matam da su mas establish to bungam dre hai free movement gi kari poche akoi sarkar amle ri sarkar na magi read do establish to bungam dre total failure neba moina tawri se akoi gi angang da haudong na sangom chabra yengoina yenga sab do yengde na me do adu pham neba nothing on the positive side sima kagumba restriction nam thamaga tawgadabado now it has been turned to a wall of security wall oina lagreba okay aduga somna kandagi tampak tagi sung changan daba adiga chingdagi di marak from every nook and corner akoi bomb caption bo oro moro dum chatadana sahi lising sahi ani humje lisang sina chathara ibneba then adu oitadi moina high purpose to karaida achieve tawrikeba ada hojik laiba status ko ama som tawraga akoi noi changba yade na tawraga changba yadri ngai da tahugadaba thabak government moina tahugadaba thabak ti suk taw tawdra changba yade phibam phatri na som laibadi somewhere akoi lack of imagination hai tare koi government pai ba singi kanoda tawgadaba thabak su tawde ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯈꯠꯅꯕꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯅꯪ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯍꯥꯞꯄꯛꯏꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ 355ꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯇꯧꯅꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯖꯥꯔꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯛꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯖꯤꯅꯔꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯋꯥꯜꯗꯧꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯋꯥꯜꯗꯧꯅ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯅ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯑꯁꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯀꯗꯣꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯣꯏ ꯁꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯋꯥꯜ ꯂꯩꯅ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯊꯣꯛꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯈꯪꯗꯦ ꯇꯧꯅꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯇꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯦꯁꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯛꯇꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ